Poštovani gledatelji, dobro večer, dobrodošli u Rijeku zdravlja. Večeras je s nama Nado Centar zdravlja. Ja pozdravljam gospodina direktora i osnivača Nado Centra zdravlja Hrvatske, gospodina Bernarda Nikšića. Nadu, dobro večer, dobrodošli. Dobar večer, uvijek je lijepo biti u lijepom društvu i sa lijepim ljudima, dobrim, i onda uvijek mi je drago kad sam ovdje. Baš mi je drago, uvijek ste džentlmen. I njegova dva liječnika, gospodin Mihovil Pintarić i gospodin Ahmed Masri. Dobro večer, dobrodošli. Dobar večer. Rekli ste, dugo se već družimo, pričamo o dekompresiji, vidimo ovdje kralježnicu. To je ona osnova vašeg rada. Naravno, na samom početku informacija našim gledateljima, kao i uvijek, gospodin Nikšić ne dolazi praznih ruku. Sa sobom je doveo i besplatne preglede i tretmane. Dakle, ukoliko imate pitanja, slobodno nas nazovite. Naši telefoni će biti cijelo vrijeme otvoreni, ali molim vas da ne zovete u njihovu ordinaciju, nego u našu emisiju. Dakle, na broj telefona 060 328 823. Ovoga puta ćemo malo više riječi dati liječnicima koji su ovdje s vama, jer naime ove dvije stvari koje moramo prezentirati su nešto po čemu ste posebni, da tako kažemo, na području Republike Hrvatske. Mislim posebni. Mi probamo biti, da kažemo, u službi čovjeka ono što njemu koristi, a da je to neki prirodan način i da ne šteti. Evo, to je neka deviza, kako bi rekao inače Nado Centra. Dakle, da koristi sve neke fizikalne agense u službi zdravlja ili prirodne ili neke određene metode. Pa je onda sve što je, da kažemo, kompatibilno sa takvom filozofijom, onda je uvijek dobro došlo u Nado Centar. Bilo to, ne znam, homeopatija, manuelna medicina, biorezonantne terapije, alergija i tako dalje. Dakle, sve ono što je sukladno takvom jednom razmišljanju, zdrava prehrana, prirodna ili sirova i tako dalje. Dakle, onda je to dobro došlo u ove naše metode i razmišljanja kako bi sa svih nekih strana mogli pomoći na neki prirodan način ljudima koji imaju određene tegobe. A liječnici u onom našem standardnom bolničkom sustavu su teško dostupni, pregledi se dugo čekaju, puno se luta i teško se dolazi do prave dijagnoze. A vi imate tu jedno rješenje. Da, upravo zato je ovakav sustav i napravljen. Dakle, da bi masovni pritisak potreba za određenim dijagnostičkim uslugama, da bi se to brže rješavalo i efikasnije rješavalo. Dakle, postoje kompjutorski, dijagnostički i dijagnostičko-terapijski sustavi. Oberon je jedan od takvih sustava kojim se dijagnosticiraju bolesti i na određen način doprinosi njihovom liječenju. To je neinvazivna metoda? To je potpuno neinvazivna metoda. Ona se služi davno poznatim fizičkim spoznajama da recimo svaka ljudska stanica emitira određenu vrstu zračenja, dakle emitira elektromagnetno polje određenih osobina. Stroj je konstruiran tako da prepoznaje zračenje tipičnih stanica i tkiva i na temelju toga i unesenih podataka o bolestima daje prijedlog dijagnoze sa visokim stupnjem vjerojatnosti. Dakle, to je biorezonantna tehnologija i dijagnosticiranja i liječenja. Nju mogu koristiti svi? Svi, baš svi. Nema nikakvih ograničenja. Dakle, to je isto tako kao što svi mogu slušati radio. Dakle, to je prijemnik u stvari. Analog radio prijemniku. Dakle, od djeca do... Od djece i trudnica, svi. Baš svi. I ono što je važno za reći, to nije namijenjeno samo onima koji već imaju neki zdravstveni problem, nego i onima koji jednostavno žele napraviti jedan sistematski pregled i provjeriti svoje znanje. Za njih je to i najkorisnije. Prvo da se napravi sistematski pregled, za što je potrebno obići 20-ak specijalističkih ordinacija. To danas traje mjesecima u najboljem slučaju. A drugo, mnoge bolesti se mogu prepoznati prije nego što se iskažu u svom materijalnom obliku. Znači prije nego se pojavi neka bol ili... Tako je, ljudi često tvrde da oni nemaju nikakvih poteškoća i ne vjeruju da su bolesni. Za vrlo kratko vrijeme pokaže se da ipak jesu. Znači bolest prvo tinja u nama prije što ona se manifestira. Upravo tako, oprostite. Upravo tako. I u toj fazi ne može ih se najčešće prepoznati
niti standardnim dijagnostičkim metodama, laboratorijskim i drugim. Ja? Jedino na razini tih elektromagnetnih promjena. Dakle, biofizički promjena, jer bolest po ovim shvaćanjima počinje kao biofizička pojava. Na primjer, šta znam, evo, tipičan primjer može biti dijabetes. Ljudi, postoji nešto, mi znamo da postoji takozvani latentni, skriveni dijabetes, koji se vađenjem krvi, standardnim vađenjem krvi ne može dijagnosticirati, nema ga. Sve je normalno, na oko. Dok se ne napravi poseban test na podnošljivost šećera i onda se vidi da on ipak postoji. Ili, na primjer, gastriti, dakle upale želuca sa nizom komplikacija koje tu idu. No, ja nemam gastritis, ja nemam poteškoća, nemam bolova, ipak ima. Ljudi ne znaju, kažem vam, oko 1/3 čireva na želucu i 12 otkriva se na kirurškom stolu kad prokrvari. To je ipak jednostavno čovjek nema tegoba pa ne traži pomoć. Ovo otkriva takve stvari. Mi svi, gospodine Nikšić, jednom godišnje sjetimo se napraviti servis na svom automobilu, ali ne vodimo toliko računa o sebi dok se problem ne pojavi, nažalost. Ali ovo je odlična metoda koja je brzo gotova, lako dostupna i povoljna. Zato je konstruiran uređaj. Mi smo više puta doživjeli ovo što kaže doktor, da on kaže vi imate, ne znam, kamence u žuči. Nemam ja nikakve tegobe, ovo ono misli, ono što, kao što to pokazuje, Zdravko Dren, ništa. Da bi nakon 6 mjeseci nazvala i kaže ja se vama ispričavam, ja sam, da ne kažem, grdila tu vašu metodu i dobila sam žučni napad. Imam kamence. A, znači, ovo što kaže doktor, bolest ima prvo jedan energetski deficit koji odmah se ne manifestira u određenim simptomima. A mi to u klasičnoj medicini, kod nas to ne postoji. Tek kad nešto boli, reagiraš. Otkud ovim klasičnim metodama, da ne kažem rentgen, magnetska i tako dalje, ti praktički ne možeš vidjeti da će nešto biti bolest. Dakle, ovo je takva jedna metoda gdje nas može upozoriti preventivno da možda imamo problem, da će nam negdje izbiti problem. Jer je negdje slaba točka. Točno, ili ne znam, srcem ili moždani, da su tu zakrećene krvne žile u mozgu. Znate da se tu nešto učini, jel? Ili, evo, doktor često pronađe, na primjer, ovu glutensku enteropatiju, da ne znaju, osjećaju da imaju neke tegobe. Pa ljudi mjesecima znaju obilaziti te naše ordinacije, imaju izrazite poteškoće probavne. Nigdje ne nalaze ništa. Zašto? Pa zato što ni ne postoji poremećaj tjelesne strukture. Ali postoje neki drugi poremećaj funkcija, poremećaj odnosa, recimo poremećaj odnosa ove ili one vrste mikroorganizama koji se nalaze u našim crijevima. Recimo, vrlo često uslijed pogrešne prehrane nalazimo u crijevima gljivice, kandide. Mi mislimo da kandida nema u probavnom sustavu. Ili ih ima kod djece ili u ginekologiji. Nije točno. Njih vrlo često ima u crijevima kod ljudi koji ne mogu probaviti, recimo, škrob i šećer na pravilan način. Ili drugi paraziti, mikroparaziti, koji se zovu amebe, razne vrste ameba. To su paraziti, stvaraju ozbiljne poteškoće. Čovjek se nadima, ima bolove u crijevima, prolazi mučne i bolne pretrage, kolonoskopije, gastroskopije, sve moguće. Međutim, izlazi sa dijagnozom da ne postoji poremećaj, što je u suštini točno. Ne postoji poremećaj tjelesne strukture. Ali postoji, kad bi se provele pretrage druge vrste, onda bi se otkrilo da postoji poremećaj mikrobiološke flore, poremećaj ritma tjelesnih funkcija, intenziteta tih probavnih funkcija, recimo izlučivanje određenih enzima, ili nije na vrijeme, ili nije dovoljno, i počinju problemi. Sve bolesti počinju tako.
kao energetski poremećaj, pa poremećaj funkcije, pa tek onda poremećaj strukture. Suvremena zdravstvena služba, suvremena medicina temelji se na utvrđivanju poremećaja tjelesne strukture. Ovo je utvrđivanje 1 do 2 faze prije toga. Ovaj aparat je do nedavno bio dostupan samo u Zagrebu, no sada ga imamo i u Rijeci. Dakle, gospodin Pintarić... Odnosno doktora imamo u Rijeci, jer aparati bez ljudi ne urede ništa. Pa, baš sam zato i rekla. Dakle, gospodin Pintarić je ovdje i on osobno radi pregled na tom aparatu. Četvrtkom i petkom. Četvrtkom poslije podne, petkom do podne. Pregled traje oko sat vremena, košta 300 kuna, evo nije znači ništa nešto ni strašno, a da čovjek dobije toliki broj informacija. Naravno, pregled traje brže ako je čovjek potpuno zdrav, a neka zna i duže ako ima, da ne kažemo, 100 bolesti. Individualno, od pola sata do sat. Da. Ja sad predlažem da pogledamo kako izgleda. Pa molim našu režiju da nam pusti snimku kako bismo mogli vidjeti oberon i na koji način se taj pregled radi. Vidjet ćemo, po točkama se analizira svaki organ. Evo vidite, ovo je monitor kompjutera na kome se prikazuju slike. Evo ovako izgleda snimanje, početak snimanja. Ide se organ po organ, gore desno se pokazuje jedan grafikon koji u stvari predstavlja elektromagnetnu sliku bolesti. Ove točke označavaju stupanj vjerojatnosti postojanja poremećaja. Dakle, ljudi misle, evo recimo želudac, pa jetra sa žučnim mjehurom. Dakle, organi su nacrtani. Ovo je pravljenje homeopatskog ljekovitog pripravka. Dakle, kad utvrdim dijagnozu, uz pomoć istog stroja ja mogu pripremiti lijek koji djeluje po principu homeopatskog lijeka. To je super. On je individualno programiran, djeluje samo na osobu za koju je pravljen, samo na ono zbog čega je pravljen. Nema nuspojava, nema neželjenih pojava, samo željenih. Samo željenih. Imamo nekog na telefonu, ako se slažete, primit ćemo naše gledatelja da ne čeka. Dobro večer. Dobro večer. Gledateljica. Najprije pozdrav vama. Hvala. A onda posebno doktoru Bernardu i doktoru Pintariću zahvalila bi im za sve dobro koje su mi učinili. I tako svako ko bi slušao ih i pratio, prošao bi kao ja. I to gospođa Milena. Doktor Bernard zna ko je. Gospođa Milena. Ja ću samo spomenut blender, ništa više. Gospođo Milena, recite nam malo što je vas mučilo i kako se danas osjećate. Ma super, super. Ja vam ne mogu to reći, ja vam to ne mogu reći. Gdje god dođem, ljudi mi jednostavno ne vjeruju. Ja imam osjećaj da me neko samo malo bocne, ma ja bi valjda lepila, evo. Puna snage, puna energije. I rekla sam prvog dana, to je hvala Bogu sad već 1,5 godina, do smrti ću na tome ostati. Kad bi ljudi znali kakva je to zdrava hrana, a na kraju krajeva možete i vi potvrditi jer ste vi skinula s tom hranom 20. Je li istina? Gospođa Milena sve zna. Gospođa Milena, recite mi, dakle, vi ste posjetili NADO centar i što ste tamo napravili? Napravila sam kompletan pregled što sam imala za kičmu, vratnu kralježnicu, poslije toga, super vam govorim, to sam bila 2 puta, onda sam išla i kod doktora Pintarića, zašto bi ja bila u strahu, joj ovo mi je, joj ono mi je, jer ja puno ljudima kažem, neka idu, neka to naprave, to je pola sata, sat, uz to dobije i lijek, ima poslije nakon mjesec dana i još jedan puta i kontrol, ali svi oni meni kažu, bolje da ne znam šta mi je, ma nije istina. Bolje je kad ti znaš šta je pa ćeš na vrijeme spriječiti. Nije isto. Bila neka bolest trajala recimo pola godine, godinu i ako ti nju možeš za 2 mjeseca riješiti. Je tako? Je, istina. Baš je tako, pa da. Da, krasno. Još jedan put svima od srca hvala i dao im Bog, ma da žive svaki preko 100 godina. Hvala vama, gospođo. Koliko ljudima pomažu i koliko prave dobroga. Samo kad bi jedan dio ljudi slušali to što oni rade i došli tamo, da za ništa drugo, za savjet, to vrijedi.
Da, ali najteže je mijenjati navike, znate i sami. Da, mi želimo da, naravno moramo reći, gospođo Milena prekrasno izgleda, puna energije, uvijek nasmijana, super se osjeća i baš je to tako lijepo vidjeti jednu takvu pozitivnu osobu koja je, eto, promijenivši svoje navike, zapravo uljepšala život. Jedna od emisija, iako to mi, da kažemo, nije možda tema ili nije, ne bavimo se mi nutricionizmom i prehranom, međutim, ja sam zagovornik te sirove hrane i zaista ljudi koji to poslušaju, a njih ima već sada dosta i koji su prešli na takvu hranu, onda imaju otprilike ovakve riječi, jer imaju energije. Ja mislim da mene ko pozna da isto kaže pa odakle tom čovjeku energije, spava 4 sata, non stop je na nogama, radi, trče na sve strane Hrvatske, sve organizira, a živi na, ne znam, lišću i voću uglavnom i nekad vinu. Ali tu nema nikakvog čuda, tu ima toga da se uzima vitalna energija. Znači, morat ću stvarno napraviti jedan prilog da se vide recimo fotografije koje radi isto jedan u Njemačkoj pop, Fritz Pop, da se vidi određenim kamerama. Dakle, kakva je energija u hrani koja je skuhana, kakva je energija u hrani koja je sirova, znate. I određene te malo odnose i što to nama u stvari čini. Mi se svi bavimo stravično sa tim kalorijama, znate, jer ima 500 kalorija, 1000 smo polio danas ovo ili ono. Mislim, po toj teoriji, ja sam to znači na sebi shvatio da uopće kalorija ne treba uopće brojati. Ja bi po kalorijama trebao biti 20 kila i umret davno. Onda sam shvatio da nama uopće nisu važne kalorije, nego ta životna energija koju mi unosimo. Znači, onda čovjek kad nema u skuhanoj hrani, nema životne energije, vitalne ili kako god hoćemo reći, sunčeve energije, jer klorofil je tekuća sunčeva svjetlost. Dakle, nama to treba za naš DNK, za našu stanicu. To će sve jednog dana doći u nauku i valjda će se neko tu nešto opametiti o tome. Ali za sada se i dalje govori o tim kalorijama, mineralima, vitaminima, mora se jesti meso, proteini i sve te tako. Dok to bude, znate, da kažemo, dio oficijalne medicine, dotle neće ni biti ni zdravlja. Moram reći, to je moje mišljenje, ja sad ko se hoće složiti ili neće. Ja znam da ljudi na sirovoj hrani nemaju nikakve reumatske bolesti, nemaju nikakve multiple skleroze, niti ne znam ja, sklerodermije, alergije i tako da. Dakle, to kod ljudi u sirovoj prehrani ne postoji. Dakle, postoji kod onih koji jedu meso i koji jedu kuhano i pečeno i tako dalje. Ovo što sam još htio reći, dakle, kad se hrana obradi već na 50 stupnjeva, bilo lešo, bilo malo, bilo kako, enzima više nema. Ti enzimi koriste za našu probavu, oni nama olakšavaju. Prvo njih nema, pa se mora mučiti organizam, pa tu dolazi do raspadanja, pa do truleži mesa, pa to sve, da izvinete, smrdi, pa ta stolica smrdi, pa to se sve upija kroz resice, to se sve odlaže u naše tijelo. Pa se odlaže po ligamentima, pa izaziva upale reumatske, pa izaziva autoimune bolesti, pa dakle, totalna zakiseljenost, zatrovanost organizma. I dakle, čovjek koji to shvati i promijeni sebe i svoj način prehrane, naprosto se očisti. Treba se i detoksicirati i možda otići koji 7-8 dana na gladovanje, na ljekoviti post, tako dalje. Ja sam htio reći, dakle, u sirovoj hrani mi uzimamo malo hrane, a dobivamo puno vitalne energije. U ovoj drugoj hrani, kuhanoj i pečenoj, se uzima puno kalorija, a malo vitalne hrane, a organizam živi od tog vitalnog. I sad čovjek je stalno gladan, jer mu organizam traži ovo malo da mu da. A on uzima puno. I onda šta? Idemo vježbati, skakati, trošiti. Znači ovdje unosimo enormne kalorije, onda ih idemo trošiti. Dakle, potpuno razbacivanje resursa. Prehrane i svega. Si na sirovo treba ti malo, zdrav si, vitalan, pun energije. Da, kao gospođa Milena. Čovjek razmišlja, znate, još sam da kažem, dakle i mozak se zakiseljava. A kad se mozak zakiseljava, onda čovjek ne može biti toliko ni otvoren u duhu, ni možda u dobroti. Niste vidjeli da je neko na sirovoj hrani pa da on se, ne znam, ide tuć, pa se ide da je zločest, krvoločan. Razumijete, to je nespojivo sa tim, znate. Znači, uvijek je onda mozak, kad nije u toj zakiseljenosti, on je otvoreniji ka duhovnosti, ka dobroti, ka nekom služenju, znate, to jednostavno se zna i vi, kaže, ne možete vidjeti, ne znam, ja tamo na Tibetu monahe pa da gloca meso. To je apsolutno nemoguće, jer odmah bi se srušio, da kažem, sistem koji mu je otvoren za dobivanje u duhu. Jel? Imamo nekog na telefonu? Halo?
Aha, dobro. Ok, naši telefoni su otvoreni. Imamo nekog? Halo, dobro večer. Dobro večer, oprostite. Evo, izvolite, slušamo vas. Pa ja bih imala baš pitanje za vas. Evo, baš sam došla sa injekcije, nekad imam injekcije zbog kralježnice, zbog kuka u kočenosti. Eto, akutno stanje neko. Pa, obično sa akutnim stanjem obično nije problem za rješavanje. Ili mi, evo, kad četvrtkom bude za sada, ne znam, poslije će biti petkom i subotom doktor Masri, to će on poslije reći, probamo se svi organizirati jer ipak je on u Zagrebu i tako dalje, ali te metode već su se mnogi uvjerili kroz ovih par tjedana da su vrlo učinkovite, dakle sigurnih nekih 80-90% dolazi već u prvoj tretmanu do poboljšanja. Da li je to 30%, 50%, to će on malo pričati. A hoćemo zapisati ime? A ovo zapisati, tako je, pa evo gospođa nek se javi. Recite mi ime i prezime pa vam pišem ime. Marica Zovko. Marica Zovko. Evo, gospođo Zovko, dakle imate besplatan pregled i tretman. Nazvaćete, sutra nazovite, dakle u NADO centar, nalazi se na Škurinjama, znate i sami kod onog, nakon rotora, kod onog semafora. Škurinska cesta 1, dakle sutra ćete zvati 686 900 i oni vam rade četvrtkom od 12 sati. Da, dobro, okej, hvala lijepo. Hvala vama i sretno. Hvala. Sretno. Evo sad, ono što treba reći, dakle, gospođa Marica odlično tu, a onda ćemo, doktore Masri, na vas, odlično je rekla, dakle, ukoliko vam se pojavi neki problem, od njega treba što hitnije početi rješavati, jer kronični problemi traže i malo duži oporavak, duže tretmane koje više traju, više vremena, više vremensko razdoblje, dok u slučaju akutnog nekog problema to se brzo rješava i jednostavno. Pa često ti akutni problemi izgledaju čarobni često, dakle, nemoš uvijek reći generalizirati, ali baš glavno neki dan ono što kaže donesu puko diz, ne može se ispraviti, donesu ga, hitna ga doveze, donesu ga na nosilo, povučemo se, digne i ode kuću. A znate, ja kažem, nekad tu kaže malo me tu nešto boli, bocka, štrecka i s tim se mučimo više nego da kažem izgleda za otpis, umire gotovo. Tako tu u medicini obično nema baš uvijek logike. Da. Doktore Masri, što je manualna metoda koju vi provodite i u kojim slučajima ona pomaže? Ovako, moramo reći, vi ste nam došli iz Sirije. Da. Vi ste inače hrvatski student. Jesam. Zagrebački student. Studirao sam tu, specijalizirao i sad radim u Domu zdravlja Velika Gorica. Ostavili smo domovinu u Božjim rukama. A da, tamo je malo nezgodno stanje. Tako da je nezgodno stanje. Eto, mi koliko možemo poslužiti ljudi, dobronamjerni, koji stvarno treba njima pomoći. Evo, čim smo mi u Siriji, odmah smo dobili još jedan telefon. Ako se slažete, još ćemo primiti jedan telefon, odmah nastavljamo. Može. Halo, dobro večer. Dobro večer. Slušamo vas, dobro večer, izvolite. Lijepi pozdrav svima. I vama. Ja bih trebala pitati ovako u vezi kičme. Imam problema jako. Evo imam nalaz pa evo mogu pročitati. Piše retrolistetički pomak trupa L2 u odnosu na L3 za oko 5 mm. I imam jako problema, ne mogu dugo stajati, ne mogu nešto teže raditi i tako. Išla sam na te silne terapije, fizikalne, ali ništa od toga. Eto, da li se tu može nešto pomoći? Bilo je prije, ne znam, par mjeseci smo imali upravo temu, dakle, spondilolisteza ili retrolisteza, anterolisteza, dakle, radi se o sljedećem za one možda kojima nije jasno, da je to pomak jednog kralješka u odnosu na drugi. Kod vas je to za 5 mm. Tu onda zna doći zbog takvog pomaka do pritiska na spinalni korijen živca koji tu izlazi, i to može biti vrlo iritantno, bolno, upali se i tu naprosto na drugom mjestu piše, barem u knjizi od profesora Jajića, našeg uvaženog stručnjaka fizikalne medicine, upravo piše između ostalog i kod listeza se radi trakcijska terapija, što se nažalost, pa mogu reći, gotovo uopće ne primjenjuje u klasičnoj fizikalnoj
medicini, gdje se ide samo na tu jednu posljedicu. Znači, vi dobijete, ne znam ja, malo struje, malo, ne znam, grijanja, malo vježbice i svašta nešto, ali to ne daje nikakve praktičke rezultate, što ste se sami uvjerili. Zašto? Zato što se nitko ne bavi u stvari tim pomakom i sad tu nastaje problem. Oni probaju malo, što kaže, zamazati oči i tako se to radi, jer se tako smo svi to studirali, ali eto, ima i drugih metoda koje se nažalost ne primjenjuju, a one su opisane, eto, baš i od stručnjaka. Sad mi možemo raspravljati zašto se to ili kako, ali uglavnom se to ne primjenjuje. Eto, mi u NADO centru upravo to primjenjujemo, jer nećemo raditi nešto u što ne vjerujemo, a to i gospođa se uvjerila, niti vjeruje, niti je pokazalo rezultat. Znači, mogu biti i veći pomaci. Mi smo radili i do 1,5 cm, gdje je to stvarno veliki pomak. I dakle, vi sad ovim pozivom dobijete i jedan pregled i terapiju, pa ćete vidjeti uopće kakav je to drugačiji potpuno pristup terapiji i rješavanju tog vašeg problema. On se ne može riješiti u jednom, da to odmah raspravimo, zavisi sad i o vašoj strukturi, o lordozi, o stanju degenerativnom diska, koliko je istrašen. Dakle, sad tu imamo x nepoznanica da bi mogli nešto detaljnije reći. Ali evo, ja imam spremnu kemijsku, pišem ime. Zorica Đikandić. Đikandić, odlično. Evo, čestitam i želim vam puno sreće. Hvala lijepa. Hvala vama na pozivu. Dakle, četvrtak, sutra od 12 sati do 20. Ukoliko nas neko gleda u reprizi nedjeljom, također ponedjeljkom rade od 12 sati. Dakle, ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 12 sati, a utorkom i petkom jutarnjoj smjeni, dakle od 8 sati. I doktore Masi, oprostite. Ništa, Kako sad kad neko dođe kod vas i ima neki problem, kako znati da ste baš vi pravo rješenje za njega i što je to manualna tehnika? Ovako, u svakoj terapiji ima nekoliko postupaka. Prvo testiramo tih mišići koji su ukočeni i uvesi je li to akutno stanje ili kronično stanje. Kod akutnih stanja imamo fascinantni rezultati. Pacijent, evo, ujutro sam imao moju sestru koja je došla šepajuća, jedva digla, jedva došla na poslu. Ja sam iznenadio, pitao sam kad je to desilo, kaže jučer u 12 sati navečer. A ujutro je počela normalno hodati. Pitao sam recimo od 1 do 10 koliko je pomak bilo, kaže do oko 70%. Znači, ja sam bio zadovoljan i ona bila zadovoljna, jer to je akutna stanje. Recimo, kod kronične stanje možemo reći da je to se radi, ovisi u dob pacijentu, ovisi u koliko već dugo to pati, jer u velikoj većini dolazi nama su pacijenti koji 10 do 15 godina oni pate od te tegobe. Mi pokušavamo na neki način raditi jednom, 2, maksimalno 3 puta na mišićnoj teritoriji. Mi radimo na mišić, opuštanje mišić koji tu na kralježnice prate, mi kažemo, paravertebralna muskulatura. To 2 stupa koji drži taj feder. Koliko su tih muskulatura jaka, toliko je manje šansa da se dođe do poremećaja, odnosno do ukleštenja korijen živaca, spinalnih živaca. Sad, pitanje koliko pacijent surađuje sa mnom, toliko je veći rezultat. Ako je zdrživ, jer jako bolno, bolovi su, neke žene kaže, mi smo rodili 2, 3 djece, to su jači od trudovi. Ali jedno 10-15 do minuta
smanji odmah bol na pola i iščezava. Postoji mogućnost da se vrati nakon par sati ili drugi dan. Ali drugi put kad se radi neće ni isti bol biti, niti isti vremena. Jer ako prvi put pola sata, drugi put sigurno 5 do 10 minute. Tako da se radi se u više navrataka taj postupak i brže bude nekakvi te oporavak. Brže bude. Otkud su te metode? Gdje ste to naučili? Ja sam to naučio u Japanu. To je Japanci, ja sam to pogledao kod njih, akupunktura i te namještanje, oni kažu namještanje kičme. Ali to po mene, ja sam sad već počeo prestudirati te metode i malo ući dublje tih mišića koji radimo na to, na anatomiji. Dokazano mi to ti mišići kako oni na psihičkoj bazi prvo dođe do kontrakcije. Njihova kontrakcija je skraćivanje, znači, i pritisnu na te korijene živce koji izlaze iz spinalnih kanala i odmah izazivaju te tegobe, odnosno trnjenje, bol, ovisi koja grana dokle stigne do stopala. Ali čim ja počnem, pacijent on odmah osjeti, kaže osjetim topline, mravljenost. Nakon toga što je bilo trnjenje, kaže nestalo. To je na momentima se vrati. Jer ipak je tu, dolazi do oštećenja taj korijen živaca. A ja onda nadopunjujem moju specijalnost, kao fizijatar. I onda kažem, ova metoda što sam radio, mi smo uklonili uzrok. Sad dolazi druga metoda koji oni su liječe taj annulus fibrosus, što je disk, što je oni po sastavu je gelatinske i onda dekompresijskom metodom oni su dođe do izlječenja taj diska. I kombinacija, ja sam vidio da kombinacija moja metoda sa metodom dekompresijskom metodom, što je profesor pokojni Jajić, on je to napisao u svojih knjigama, da smo mi dobili nekakvi izvrsni rezultati. Čak je, mislim, neki pacijenti dolaze drugi put, neki treći put, ali oni ne dolaze sami, nego i dovede neke ili rodbine ili prijatelja sa sobom. To što tiče donji dio kralježnica. Što tiče gornji dio kralježnice, danas sam imao jednog pacijenta koji ima vrtoglavice. I to dolazi do oklištenja ne samo živaca, nego i krvnih žila. Tako da je zbog toga dolazi do poremećaja cirkulacije. S time i pacijent, kad se opušta duboki paravertebralna muskulatura, on odmah kaže da je osjetio toplinu, vrućina u glavi. Znači, počela cirkulacija. Odmah kaže, meni ruke, šake se znoje, već su meni vruće, osjetim topline. Tako da su to predznaci da nešto sam napravio. Nešto pozitivno se događa. Pozitivno događa i sad zujenje u ušima, mravljenje u oči, crno, neki padaju nešto crno pred očima. Ti su simptomi sve koji se ljudi čude, ode oftalmologu, danas je pacijent, kaže ja sam otišao oftalmologu, otorinca i sve ok. Rezultati su sasvim u redu. Doktorica opće praksa,
Ona kaže to je najvjerojatnije od vratne kralježnice i to je u stvarnosti je od vratne dio kralježnice. Sad, ne možeš reći svakom pacijentu, ja njima preporučujem ako oni žele, a ako ne žele, onda u velikoj većini oni probaju fizikalnu terapiju, koji rezultati su, možemo reći, 20-30% ili do 50%, i onda svaka godina oni već naviknu da dođe na fizikalna, a neke onda prehvate i dekompresijska terapija i ovo. Jeste malo skupat metoda, ali učinkovitija. Mislim, ipak je vrijeme skupo u ovoj dobi. Nije to sad otići, gubiti 2 sata svaki dan šetajući od jedna procedura do druga, a na kraju krajeva ili dobijem neke rezultate ili ne dobijem rezultate. Pacijenti vas već poznaju u Velikoj Gorici i Zagrebu. Evo sad imaju prilike upoznati vas i u ovoj našoj regiji. Naime, treba reći da Nado centar ima svoje pacijente iz cijele regije, iz Istre, sa otoka, Gorski kotar, šire područje Rijeke. Od svuda vam dolaze? Pa da, evo sad bio je par puta, što kaže već onda po preporuci, jer to je onda dokaz da je nešto učinkovito. Tako je, onda upravo mi dekompresijskom radimo terapijom, dakle na nivou samih diskova, ligamenata, dakle degenerativnih nekih procesa. To se ne može rukama, a mi opet dekompresijskom ne možemo djelovati na, ne znam, fascije mišićne, na same mišiće, što radi on. Tako da kaže doktor, dakle to je jedna odlična kombinacija, znate, da se dođe još brže i bolje do rezultata. Ja sad predlažem da poslušamo svjedočanstvo jedne pacijentice. Doduše ovo iz Zagreba, ali evo donio sam taj prilog. Da. Evo, dakle, molim našu režiju da nam pusti svjedočanstvo pacijentice iz Zagreba. Mene je to mučilo više 2 godine već, kad sam ja hodala, što sam ja hodala sa vinota skroz. Jer već su me svi špotali da kak ja to hodam, je li to meni navika ili kaj. Veli, pa ne mogu, a to je izbila kičma bila u kvaru. Mislim, sa njom je bilo. I počela sam k vam iti prvi put kad sam k vam došla. Meni je već tako bilo lijepo na ulicu izaći. Divila sam se sama sebi. I onda 5 put sam išla, već mi 5. put velim. I ona 6 put imala sam gratis. To mi je bilo stvarno jako fino. Jer kad sam ja bila savinuta, mene i noge su boljele i noge su me boljele, mislim koljena bolje. I sve me je boljelo. Mene je čak trbu boljeli i sve kad sam se savinula bila brdo. Ali poslije mi je jako dobro. Zahvaljujući vama, jer sam ja rekla Bog vas nek čuva i brani, jer to je stvarno bilo Božja volja da sam ja bez injekcija, bez operacije dobila ravno tijelo. Pa ja sam išla doktoru, meni na injekcije sam hodala našoj doktorici, ona je rekla, veli, išla sam na šelatu, išla sam dole Božidareviću na terapije, ma kakvi. I ona mi je davala terapije kao na leđa, niš mi to nije pomoglo, nisam uopće osjetila nikakve, da bi polakšanja bilo. Ali kad sam došla prvi put odmah sam polakšanje osjetila. Odmah. I velim, 5 put kad sam išla, već sam ja bila zdrava i svi su mi rekli kad sam ja zdravo, od čega sam ozdravila. Nisam išla na operaciju, nisam, od čega sam ozdravila. Ja vidim, mene nada izliječila. Mene nada liječi. A ima već 66. Na Valentinovo sam navršila. Je gospođa, vjerujem da ste i vi sretni kad su pacijenti zadovoljni. Neki kažu imam 60, 70, 80 godina, ali to vredi šta raditi.
Znači, opet što sam rekao i na početku, nema uvijek sve logike. Nekad se s ovima od 15-20 godina mučimo nevjerovatno, ali nekad, evo što kaže, došla je kao upitnik, sve živo probala, već u par tretmana ona se ispravila. Nekad čovjeku, znači sve je moguće, uvijek treba probati i ovo što ste i sami vidjeli, vesela gospođa, dakle, vidjeli smo da terapija kod ljudi koji su vedrog duha, bez obzira na veličinu boli, da uvijek ide puno bolje i puno brže. Znači, svakog boli, ljudi odu nekad malo i što kaže i psihički već euronio od silnog bola i trpljenja i ne shvaća ga ni okolina, ni možda uža porodica i tako dalje. Ali ima ljudi koji pored toga sve to primaju sa smiješkom, znate, i naprosto se uvijek pokazalo da ti ljudi daleko brže se oporavljaju od onih koji razmišljaju negativno, samo su u svom problemu, sve s tim muče, oni su jadni, gotovi, frustrirani. Dakle, osmijeh na lice i svi u Nada centar. Imamo nekog na telefonu? Nemamo? Ok, dobro. Naši telefoni, emisija će trajati još 10 minuta. Dakle, ako želite nazvati i dobiti besplatan pregled, tretman, ovo vam je prilika da nazovete direktno u emisiju, dakle 060328823, ukoliko želite besplatan tretman i pregled. Ako se želite naručiti za neki od ovih metoda koje smo danas prezentirali, to je manualna metoda, to je Oberon, dakle na neki način sistematski pregled preko ovog aparata i izradu homeopatskog pripravka ili dekompresijsku terapiju, to možete nazvati na broj telefona 686-900 koji vam piše u potpisu na ekranu, dakle u Rijeci na Škurinskoj cesti broj 1. Je li tako? Pa da, evo, ne znam još da možda doktor kaže oko tih još isto pripravaka ili recimo testiranja što nismo do sad spomenuli. Aha, ali imamo telefon, oprostite. Samo telefon jedan, nemojte se ljutiti. No, dopače. Halo, dobro večer, izvolite. Dobar večer. Dobro večer, izvolite, slušamo vas. Ja bi jedan pregled za kćer. Recite mi kakav problem ima da gospodin Nikšić vidi da li je to to. Ima probleme s leđima, s donjim dijelom kralježnice. A koliko ima godina? 22. To sam sad malo pričao, da, nažalost. Imamo sve mlađe sa sve većim problemima. Evo, odlično, ja pišem ime i prezime. Kovačević Tajana. Zapisano. Sretno. Hvala. Dakle, nazovete sutra iza 12 sati na ovaj broj telefona 686. Kažite da ste dobili nagradu kod doktora Masrija. Evo, dođete sa djetetom pa da vidimo, možda je, da kažemo, možda se i odmah može riješiti problem. Ne znamo, sad mi uvijek prvo napravimo pregled, znate, treba napraviti pregled da se uopće vidi da li ta metoda je za doktora, da li je za neku drugu, znači uvijek se mora napraviti pregled jer mi ne znamo što trebamo raditi dok to sve ne vidimo. I statiku, posturu, tijelo, gdje, što, kako, u kojoj situaciji boli, kak je nastav. Znate, to je obavezni neki dio, kako bi rekao, bez kojeg ne znamo što bi radili. Evo, dakle, dobili ste pregled kod doktora Masrija. Obavezno nas nazovite u sljedećoj emisiji kad bude ponovo bio Nada centar da čujemo kako je bilo. Evo. I čestitam. Imamo još nekog na telefonu. Halo? Dobro večer, slušam vas. Halo? Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Što vas muči? Pukla veza. Halo? Halo? Evo u emisiji ste uživo, slušam vas. Što vas muči? Dobro večer, ja zovem iz Dalmacije. Odlično, ima Nado centar i u Splitu. Nema, sad ćemo se nešto sa domom zdravlja u pregovorima ovog momenta. A znate šta, ja bi došla u Zagreb, nema veze. Jasno. Jer mogu dobiti pregled kod doktora Pintarića. Možete, gospođo. Eto, super. Samo nazovite i dogovorite termin. Da, ostavite prezime, ime, stavite u Zagreb do Oberon. Slavka. Slavka? Zoričić. A doktor je u Zagrebu utorkom i srijedom. Znam. Aha. Odlično, dobro. Želim vam puno sreće, pa nam javite kako je bilo. Hvala. Vidimo i samo kad ljudi imaju problema, onda nije problem otići na kraj svijeta. Da.
Pa svaki tjedan smo u Osijek, Zagreb, Rijeka. I vi ste na putu. I nastojite biti pri ruci ljudima. Evo, mislim si, vi ste lijepo rekli, danas je utakmica na, ne znam, drugom programu. Rekli ste danas će sam žene zvati. Da, i vidite, evo, do sada je sve pokazalo se, nijedan muškarac. Da, da. Ono što treba reći našim gledateljima, odnosno pokazati im vaše centre. Pa molim malo da našu režiju da pusti džingl na kojem prikazujemo sve ono čime se Nado centar bavi. A djeluje dakle u cijeloj Hrvatskoj. Osijek, od tuda je sve počelo. Osijek, da, od Osijeka, vaši korijeni. Tu smo, krenuli. U stvari, krenuo je prvi Nado centar iz Našica, 2000. Pa onda Osijek 2002. pa smo dalje Zagreb 2009. pa negdje 2010. je Rijeka. Tako, valjda, to meni vreme. Split je bio, sad smo u fazi nekih drugih dogovora. A ovo je stari spot. Bilo je u Varaždinu, međutim nismo mogli, jednostavno nismo mogli, ako smo sve složili i sve je bilo super, ali jednostavno je to malo previše mjesta. Ne može čovjek biti zaista svaki dan na drugom mjestu, a da ipak održimo opet kvalitetu. Tako da, jer posao rade ljudi, to je nikad strojevi. Naravno, pomoću njih se radi, ali ljudi su uvijek najvažnija karika kao u svakom poslu. Ključ uspjeha. Da. Ljudi. Dakle, Nado centar djeluje u cijeloj Hrvatskoj 14 godina, 4 godine su u Rijeci na Škurinjama. Ukoliko dolazite iz udaljenih krajeva, na primjer sa otoka, bez brige budite, gospodin Nikšić i njegova ekipa izlazit će vam u susret i naći najbolji termin koji paše s obzirom na vaše trajektne veze baš je lijepo kad se plavuše zbune. Kad prebrzo govorim. To je onda baš simpatično. Da. Dakle, na neki način, zaključak, doktore Masri. Ja bih volio jedan savjet, jer što uvijek kažem, stara izreka, bolje spriječiti nego liječiti. Mladim ljudima da se izbace sebi iz ovoga ekrana Facebooka i od te moderne komunikacije i da se malo ubace sebi u nekakvoj rekreacije, trčanje, skakanje, plivanje, vježbe. Ima posebno vježbe za ljudi koji rade kancelarski posao. To se ne košta njima puno, 5 minuta ujutro, 5 minuta na večer. Znači, nakon ustajanja ujutro i prije spavanja na večer, znači on je zaštitio sebi od svakog udarac, od svakog narednih stresa ili od narednih tegova, bol vrata ili križa. Druga stvar, kad imaš zdravu kralježnicu, u bilo kojem situacija nagli pokreta, udarac automobilske nesreće, udarac u krivom stajanje, kad imaš ispravne mišići, onda ćeš blaže tegobe. Imam jedno životno pitanje koje sam ja zaljubljen u moje struke i koji meni dao tako uspjeha da dođem do odlične rezultate. Jedan pacijent u toku moje specijalizacija koji je skakao u more i udario glavu u kamen i zadobio frakturu 4. kralježnica, ostao nepokretan. I mi smo postigli sa njim u roku jedno 6 mjeseci, to sam ja doživio korak po korak kako on i uspjeli smo njega rehabilitirati da dođe do kolice. A isti slučaj, ista kralježnica, 4. kod jedna žena koja bavi rukometom, sportašica koja je uvijek vježbala vrat, ona je sa istom frakturom, sklizajući na stepenice, dobila samo pareza mali prst. Super. To što znači je
držati pravne kičme, ojačati paravertebralna muskulatura, jutarnje vježbe, navečer vježbe, plivanje. Plivanje. Ljudi, to stvarno, nije to zabava, nego to je lijek. Posebno mlađa generacija djeci. Posebno mi koji smo na moru. A to je pogotovo. Da. Ima ljudi koji su na more, nisu ušli u vodi. Doktore Pintarić, ono što treba reći svim našim gledateljima također, ako već napravite redoviti sistematski pregled jednom godišnje na svom automobilu, ili ćemo primiti telefon? Ćemo primiti telefon, slažete se? Da, izvolite sam. Idemo telefon. Halo, dobro večer. Evo, stišajte vaš televizor pa nas slušajte na slušalicu. Halo, dobro večer. Nas slušate, nas čujete? Evo, muški glas. A nije, mislim da je opće Ne, izgubili smo. Loše se čuje kad slušaju gledatelji preko televizora. Dakle, uvijek bi trebali na slušalicu, inače imamo mikrofoniju. Dakle, ono što treba reći, ako na svom automobilu i volite taj svoj automobil i na njemu napravite svake godine pregled, odnosno... Prilično skup. Puno skuplji od ovog pregleda kojeg vi nudite, onda bi svakako trebali misliti i na sebe i na svoje zdravlje. To je jedno. Drugo, biorezonantna medicina, dakle dijagnostika biorezonantnom metodom i terapija biorezonantnim homeopatskim pripravcima je bez ikakvih dvojbi značajan dio medicine budućnosti. Naravno, to su sustavi u razvoju, primjenjuju se već u velikom dijelu svijeta, Rusija, Njemačka, Češka, Poljska, Amerika, primjenjuju svakodnevno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. To rješava jako puno problema zdravstvene službe. Kod nas u Hrvatskoj samo u NADO centru. Pa gledajte, ovo što priča doktor o homeopatskim pripravcima, pola tog iznosa u Švicarskoj dotira država, plaća njihovo zdravstveno. Kod nas je to za, da kažem, klasičnu medicinu u sferi fantazije, homeopatija, otprilike. Dakle, 2 svjetlosne godine smo udaljeni u svijesti o funkcioniranju prirode, jel? Jer već smo više puta kroz ove emisije govorili koliko ta kvantna fizika koja je opisana prije 100 godina nije apsolutno zaživjela u medicini. U medicini je dalje Newtonovska fizika, ona od prije 200 godina. Još je Tesla otkrio principe. Einstein, je li? Dobro. Evo, malo po malo mi smo došli do kraja naše emisije. Ja podsjećam sve naše gledatelje koliko imaju problema sa kralježnicom. Dakle, mogu se obratiti na NADO centru. Nalazi se na Škurinskoj cesti broj 1, iznad Rohtora na Škurinjama. 686900 je njihov direktan broj telefona. Ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom rade od 12 do 20 sati, utorkom i petkom od 8 do 16. Naravno, iskoristite prisustvo doktora Pintarića, doktora Masrija u Rijeci. Doktor Masri nudi dakle manualnu tehniku, doktor Pintarić provodi sistematske preglede pomoću Oberon aparata i pripravak homeopatskih lijekova. I tu ste vi... Ja radim sam preglede i pričam. Vi samo sve ovo organizirate i sve ovo smišljavate. Hvala vam na svemu tome i hvala vam svima što pomažete svim onima. Hvala vam i na nagradama koje smo podijelili. Gospođa Marica, gospođa Zorica, gospođa Tajana i gospođa Slavka dobili su nagrade. Same cure, evo sve. Eto, ženski dan, a nije 8. mart. Odlično. Hvala vam na gostovanju, želim vam sutra uspješan dan i naravno nakon toga sretan povratak kućama. Hvala lijepo. Evo, poštovani gledatelji, ovime smo stigli do kraja još jedne Rijeke zdravlja. Hvala vam što ste ovoga puta bili s nama. Vidimo se ponovo za tjedan dana. Doviđenja.